Uyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi Nazareth. Inkonzo yesabatha lasemini singayiphathelwa uMbangeli Mathenjwa wasehlathi indlela inkosi Moses. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibe yihle kwabangcwele. Isandulelo sesihlabelo somthandazo wesabatha yihlabelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokusila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ungenu Jehova Nazareth.
Isandla lenkosi masikuqe sithandaze. Amen. Uphama wami akube kuhle kwabangcwele. Baba Nkosi yamakhosi ngiyabonga noma nginazi ukuthi indaba engaka nenje ngibonga kanjani kodwa ngeke ngizwe abadala bethi nawo bayabonga nami ngisho lokho phambi kwakho babe kusho ukuthi uma ikuqe lapha uyahlule kubonga. Amen. Ngiyacela ke Nkosi baba wami omkhandayo ngiyazwezulu uwangiphe wena Nkosi yamakhosi okuthandayo ongakuthandi shebe ngiyeke ngoba umuntu mayemi lapha suke ethunywe nguwe shebe abese khohlwa kodwa yilokho asuke ethunywe. Ngiyacela Nkosi ukuthi ungiphe ongangami ngincane shebe ngwele akulalekanga kahle nasebusuku. Ngiyaqala nokuma phambi kwakho Nkosi sabathi uyayithume baba usendlini busuthumela intambo yakho ukuthi ngisize namhla ngijula kakhulu ngoba uphambi kwami. Ayayithi amaphoyisa asekho ngabenza uzokhuluma phambili gibele vele noma ungasilutho nami ngigibele nqola kodwa akukho ngikwazi ngicela kuwe shebu ungipho ongangami abantu abadala unganginiki khona shembe kuyokhululwa yibo abadala bakhona. Cela mina ngangami ukuzongenza shembe ngikhule. Amen. Silapha abantwana benkosi siyabonga esihlalweni esihle sasesizweni namhla lesihleba sisodwa siyabonga mkhulu weboshwa ngoba sibona uvala umhlangano wasuyaphumula entweni besikuhluku isiphethe kabi ukuthi lokho kuhamba konke kwasesizweni baba kuthelwe nguwe. Sikubonile usuka kulo muzi yanathi eKenani ngesikhulu esivinini waphinda Nkosi wabuya nathi la siyasizeke Nkosi mahle awubaba sengathi ngaphumula ngoba bonke lokuhamba nokungcwele kuthelwe umsibo wodwa. Namhla siyabonga Nkosi yesabatha ngoba sikubonile bafana umhlangano wasuyaphumula. Amen. Lokho ngithi kwisibuso esikhulu uma sibona Nkosi ngoba siyathanda sifuna ukuhlala nawe. Masibona ukhandlela kangaka sizibuza ukuthi hawu ushebu ufuna liphi izulu ngoba yena wasesizweni. Ingoma yethu la 89 cishe siloba lodwa ngicela incwadi ngisheshe ngibaleke kaJakobe silapha 17 uJakobe Jakobe 3 ivesi la 5 uzoqhubeka nami ngizosho mase ngithi yima angiyela umuntu omhle kahle kuseBhayibhelini kodwa uJakobe nje u3 nawe uzomncena nje sibambisane uzima kakhulu kimi ngoba ngilapha uNkulunkulu ngiqhathele indawo enzima engiyesabayo. Ingoma yethu la 89 hlala nathi Nkosi yethu
mfowethu ungisize amehlo esimjulu lekelela mfowethu. Kunjalo ulimi luyisithwana kepha luyasincoma kakhulu. Bheka umlilwana uyavuthisa izinkuni ezingaka. Ulimi lumlilo izwe lomubi lunjalo ulimi esithweni zethu luyangcolisa umzimba wonke luyavuthisa ibanga lonke lohamba kwethu luvuthiswa yilona igehena. Yabo batala benkosi uthe uNkulunkulu wethu uyaphezulu. Njengoba ngibonga nje batala benkosi ngibonga umhlangano uNkulunkulu asiphe wona ayibonge inkosi. Ngibonge labantu bakulelizwe abashumayeli bakithi kulelizwe lapho esilungeni nabakhokheli into enyezile ukuthi libe khona phambi kwaNkulunkulu. Selokunahlala lapha ngoDisemba ngoba befika nikanye noNkulunkulu lokho nje lwenzile sengathi lezi uNkulunkulu asifisele zona ngibona lonyaka lahamba ngolunyawo sengathi ngathi abantu bethempelini maphetheko lifike lithole konke lifuna ukwashumayela nabakhokheli ngoba uthe uNkulunkulu akatshelanga muntu ukuthi uhlezi
kodwa nabuya ngiyazi amathempesi lokhu nawagcina ngoDisemba kodwa ngihlezi lapha uNkulunkulu lithi noma ethempeni wena uphula ngeke siye ndawo uNkulunkulu wethu nawe lokho nje kwenzile lisenze sangabantu kulelizwe ayibona Nkosi uNkulunkulu akakusiyeke ukuthethiswa njalo likhombisa ukuthi badala uyasanda abantwana beNkosi uNkulunkulu lesiphambi kwakhe usipile ibusiso phezu kwentaba eyingcwele esiphuma kuyo usipile ibusiso wathi akafuni ushembe ukuthi kube khona ozophuma lapha engaphethe lutho ukithi kuphela abantwana beNkosi ukuthi inhliziyo yakho wena ikanjani lokho kusho ngesikhathi uNkulunkulu asisho ngakho usuke inhliziyo yakho uyivule kanjani sifundile incwadi kaJakobe 3 uthi ukuhamba kwethu sesembethele kubo sinje kodwa asibasobhuleni ukho konke nje siyikho bantwana beNkosi ulimi lusingcolisa okwehlula uthi umuntu usehamba ibanga elide sethi ngafika ekhaya kodwa ulimi lona ebengaliqoqile lwakhe hayi ulimi lomuntu umuntu ungcoliswa ngolakhe ulimi olukuye uNkulunkulu uyasithanda abantwana beNkosi usifisela ibusiso wathi akafuni ukuthi umuntu phezu kwentaba ehle engaphethe lutho wacela uNkulunkulu ngayo yonke indlela ukithi bantwana beNkosi njengoba sigcwele lapha nje isizwe ezinhle njengoba ngibabonga abagcotshwa bethu isizwe ezinhle njengoba ngigcwele phambi kaNkulunkulu ukuthi uma uya lapha kuNkulunkulu uboyazi into oyikhuluma lapha njengoba uzomemeza umvangeli sekuyithuba kuyiwa kuNkulunkulu akuyiwa lapha namacala ikhona lebandleni akulokodo noma icala kungabe ngakanani uhambe ulisho umkhokheli wakho ekhaya kanjalo nomshumeli wakho ekhaya ulethe khona lapha kuyiwa lapha ukuthi uyobika kubaba uthola inkankana abantu bafuna ukushelwa faka imiyeko manje agule umuntu yenze lento engasindakho akayixoxela ngalo muntu mncane akayixoxela ngabazali bakhe akaxoxele umuntu yonke leyo uNkulunkulu uyamkhathaza so sibona uNkulunkulu sefudumele phakathi kwethu ngoba kuze khansi umthambo lapho uNkulunkulu epheshana nawe abanye bagcina sebemphikisa sebejwayele lokuthi baba uyakubuza uNkulunkulu lo bantwana beNkosi mawufika etafuleni ufika uthi baba ucela kusana uyacela lapha kuphela ingxoxo lekayiswa uNkulunkulu likhona namanazari ngoba sizoyisola thina uma singambasobhili uNkulunkulu sikhona sikhale kakhulu ngesikhathi sokuthimo sathi lesikude usesenza uNkulunkulu saseduze nentsha nabasha sokuqoqa simkade uma siqhubeka ngenqubo endala uma uyabheka sesibuyisile into lesiyenza uthimweni angasiwa ngibona ngejwenye lokhu nje lesikwenza uthimweni sesibuyisile lapha kuNkulunkulu sibhezi kwakho lokhu kuba siyele indaba eyinkulu kangaka esoyiqala lapha uNkulunkulu kathini agcina bebuyele endleleni ngesabantu ababili umthetho nesema kodwa unayo umkhokheli ngakubo unayo umshumathina abavamela singene ekhulumeni lokusenziswa ngokuna simolisa inkosi yakhulumile lapha nabiki kumpiki wathi baba nina bavangeli kusebenzele ngenika lokugeza inyama bayaza bezolakithi ngifaka ndendabeni nawe befundisa ngophambili mafazi sangingahlala yikudla yikale bomvu ukuthi wena mshumayeli nomkhokheli ubize umfundisi uyomthatha ekundleni umnike into angazange aphike yona eswini uzomkhetha ngani umfundisi nomthatha ekundleni lapha afike ubaba lapha umfundisi nase sihambe uyomukelisa yomusa abantwana namhlanje umfundisi awungelele lo mfundisi kade umthatha ekundleni wena wenza into engenziwa ngoba awubuzi indaba lapha ekhaya abashumayeli phela lapho ngekini mina nje bayazi laba bangakithi ngani bathi ngombizi nomhlabile kunenyama kuphela uma khona nje ukukhuluma sorry ngami ufike yeza ngobuki washo shoyi la uyifanele wena nendaba zakho ngoba wazwe indaba lapho uyakhuzwa awuzwa sekukhuzwe awuzwa uyezwa nje sekukhuzwe awuzwa ukuzwana nami nawe indaba lebeka istop isina umshumayeli noma binda kanani umshumayeli bizo makholo bakhe ayicede lo ndaba utangelezi kimumvangeli likhona eNazaretha ngoba masisekile indaba sekunomnteni lapha ngecala lapha sonke kuhluleka kuqala sengizokhuluma lo muntu uthwezi ukuthi ngamthatha ngecala amsele lokho lapha mina angikhululi ngomthatha umfundisi wamfaka enkundleni icala lapho ngakini likhona eNazaretha
sisezulwini badalwe Nkosi uNkulunkulu uthanda sizokwakhiwa ukuthi asipheze uNkulunkulu ukuthi sizishukele thina kangaka lento siyibukile othini lonkosazana kuthe kusuka abelungu asebekalamu ubaba engabasabikelisa waqale nyanga nezulu sihlezi kuhle lathi abelungu babefika bathi shembe yilo isebenzayo kangaka sathola uhlukumezeke kangaka yilo isenza usuku nemini ubaba wakhomba thina abantu sakala sakhuza khona emhlabeni ukuthi asiyekeni ukuya nayo yonke into uNkulunkulu ngoba uzokhathala bese belungu bethu akahlale phansi aphumule bese sikhala futhi masuka singingeni lapha ngaphakathi kanti thina sicabanga ikhona into ebona ukufika inkosana lapha ngithi sabathi ipeni noma ngathathu ifika kimi ithi cela ipeni anginiki ipeni ngokunganaki ibhali ithi masiyindi incwadi la ibhalayo ngithe sengiyakhiya ngesopeni kanti ubhalani lengapheli sekwena intombi eshela ngencwadi athi ngayi ngibhalela ukwenikela ithi ngikunikela khona ngiyakunikela ithi ngayi bakunikela incwadi la uba bafundi incwadi la kanti usejelelwe wena ngokukhona la hamba unekucela ekafuleni ukuthi ngicela yonke into ebeka ihamba nokucela kwayikhatha lokungazi nomntwana kaNkulunkulu kwasingiyabonga babengazi wayishiya khona ngale emgqweni kaDuthi athi bali uNkulunkulu lapha uzokwenza hambe tafule uNkulunkulu akaphendulana nawe lokuthi babaphendulana sitafuleni kuyicala lokho bafika belungu bayimisa ngesizwe bajayini saqala manje amanzi wawabuselo baba saqala amanzi ubaba kusisigubhu sile sile sitwabuselo lonke umhlanga ubaba kusithi igwede lodwa babeselile sitwabuselo lonke abantu bakhona ngoba sebethele ukuyekela shethi zokhathala uzolimala usebenza kakhulu sifuna lokho futhi manje ngeke lapha ngaphakathi ngiyiphumuze umvangeli lo wakithi uNcobo ngakithi lekhaya noma ngingala egcekeni ngithi masihlala ngithi uNcobo akabesawa akegule nje kumhlanga noma ngimemeza impahla zabalahlekile uphila kakhulu mase kufika ubaba nawe ngikithula ngimemeza impahla zabalahlekile akuyezi phila besipikile ngibona ukuthi isihlobo uzogula hayi ila nelodwa nje mfowethu ngithi nabo balahlekile zithathu nekwa ngase ngiyake lapha ngaphakathi ubaba uyayilalisa ngikhuluma ngomhlanga nesisuka kuwo ubaba uyalalisa amakhosazana kaGitayo eyazolalisa inkosi mina ke ngizobika lokho ukuthi baba ukudla sekulungile ngaphakathi abashumayeli bangithumela lokho siyasitupe nje ukuthi ubaba maqede ebusithi ingane sigcine sihlale sizobika lokho kunaphela ngoba akuyona inkinga kwakho mhlanga makwenza lokho ke umhlanga susuvaliwe ngokuhlathi inkomo zakhe ngafika isimanga lapha ngaphakathi angasiba umfuthi zokusitshela sathi mokuyahola manje noma kuyahola ngakho isimanga uma ngena lapha ngaphakathi wathi balekele kubusa kuma ngonyazi wesulu amen uma siphathele kahle siphathele thina nikole manazarethu wathi wayota mina ngasengubhe sitezela ngayisungala ukubhubhe lapho kanti baba sedlulile kwesiteji sesekwenyizwe lokhu yazamkela ingane inkosazana ngabona sukuma abantu abaningi besibhumbu bayakhona ngasengiba ngokugcina njengokuqala nelokhu ngithi babuyangibona ngekhamera phakathi atade kume ngominyaka athi ngale bamsubhuqa wekho ngasekho ungabi emntanami shone ngaphi yasishona ngapha esitezi esisha ngase ngilandela nengakhona ngiyafica abangakanani abantu kuntambama babayibusukile yakuya imvula ishapa basimama uma uthelisa ingane enkosazana lapha ukhona nje abantu abalele phansi kwanabo umphembe baba yebo mphembe awasabe bazobika ntambama kade bahlala ngumhlaka 1 esontweni yini lezobikwa esuku manje kushela akuzolingana nabantu abadala bekhuluma ngabo uma manje uma uthi sasisezwe ingane inyama yona kabe nje bashobela ukuhamba abantu bahlezi empini abahlile la isulu sane kama zakijima kithi asathola abantu nami ngisengala ku special angibasi nalabo kulesengane kade uthi umhlanga ngone uma kufanele ingane kasibaleka sibalekoni ingane zilapha ngaphakathi angazizafu zokanye ayigijimi zizindiza phezulu wo ngani ishwela ingane kofanele ushona ngathi nayi umuntu yaliwa ngathi ngeke behle namuhla abantu ngeke behle namuhla ngema ngase ngicabanga ngiso
sathi ngasizobani ukuthi angiyeke ngaphakathi ekitchen ngaqala nokuya lapha ekitchen afika ngemva ukuthi uNtatabanga uzenga lutho uncane nje kwamuntu abadlile la ethembeni ayi zabiphi ingane babona ukuthi ukhulu besibalekela lapha yena abantu abahlezi lapha ya abayinqwa kwakhulumiswa umuntu omdala phakathi kangazi ukoma ukuthi bani ngamzethi hayibo hamba lisize lo mvangelo oguqile okwakhe nakusufukile yasiphuma ke ngathi yazi yafika lapha yaphathisa into engayazi ongase ngothi ingane ilento ezibalekela lapho ngoba zithi ziyangaphakathi baba ziyengasazi baba ukuthi zizothini asikukhathaze uNkulunkulu wena ngwe kanti sikoleni ngempela ikube siqondile abantwana benkosi ukukhona lokwenzayo noma yini manje lesenza abantu bengahlala umhlangano uqala uthi ngelanga lokuthi uNkulunkulu ufuna kuphumule njengoba ngibonga nje uNkulunkulu wenza into esimangaliso sambona ephumula akakwazi ukubona abone lathanda ukubuka ngamehlo akhe ngoba phela uNkulunkulu akaboni lutho kanti kweziwa nje mawuseduze nomhlangano sizothina uNkulunkulu sebhalwa futhi ukuthi asaphuma asibasona labantu abagade uNkulunkulu ukuthi asibashayeze leqala ayiqala into esibalekile alube bantwana bahlele ezulu abekho abantu abafana nani emhlabeni bantwana bahlele ezulu ayona Nkosi ngoba nani keziwe uNkulunkulu ayikho into engiyithanda njengomama bethu kakhulu abakhokheli ayikho into engiyithanda njengabo bomama abakhokheli kakhulu mina lenkade mina nje ngayinikela kini awazi ngeke ukuthi umama ngale balesixaxa sento bale munga yento noma igwala nalo bathule nje bashaka umlilo wabo babheke uNkulunkulu kuphela thina ngapha sifana njengengibongo lekathelana baba ayekho ngesinasi lapha nabo bawaphambi ukuthi ngesaba abafundisi kodwa uyazi ukuthi umfundisi othile unge ngihambe la egcekeni ugcine ngasahamba sengiphuma ngapha indawo eyithola lapha uthi uhamba umfundisi othile uyahamba ngalathini isikomele esapha legcekeni lapha sisebenza lapha abantwana bakho sathi bonke abantu ukuthi lona uyahamba ngeswethiko kisho lona akayekele bekhaya girlfriend ufuna into ekhuluma lapha egcekeni lona akuyekele bekhaya nithola lapha lezi ndaba endini ake sihlebelele thina kumele msebenzi nihlangana lapha endabeni akanasifuna bahambayo nina nabahlalayo nina ningalo ngenikahile futhi ukuthi nasingaqobeka nina nizothini lamanzi nombilisayo uma sufakile igazi lifakile uma nawe sebeshongena uzothola umhlala kahle ngoba nawe kuyesu uzothola uzofike lapha uzofika uthini sahlalisa kanti kangaka abantu abadala ebandleni senze into ezalanga sayibona yenziwa abaphambi kwethu sesibondeni manje uma umfundisi abona wena umshayeli umfanele uhlala sinesodwa athi sengihamba sebukiwa sengihamba sengiyokwenza inkonzo phambili ngeke ngisalona umfundisi ubalekela umvangeli ubalekela umshumayeli sasa senze sinabanga sakubona ngamehlo abadala bekwenza senzani manje abantu abadala sebehlezi sinesodwa ngoba manje besabathina wenze njani abantu uzofika bekugqoka kusosikathi awabelwanga wakayona lento eyifunayo ikhona into oyifuna yakhulunywa nyanga ezulu yathi lapha kuleli bandla yathi yona mina kangigcobi muntu yathi abantu lapha umuntu usale egcotshiwe yathi mina ngisuke sengenzela ukumveza lo muntu ukuthi ungumshumayeli noma umkhokheli kodwa usegcotshiwe yathi akekho umuntu abagcotshwa yini aphansi izandla yathi akekho umuntu abagcotshwa yini kuleli bandla yathi bonke benabona bagcotshwe bazaba benje manje safuna thina kangaka manje
uhlale ufuna uhlala nani yini ufuna uhlala nayo uzoyenza wena ehlola abantu abadala uzokuwenzeni wena into ehlola umkhokheli ubona ungasemazinyo uye ngakhokheli ngeke noma ngasela amazinyo ngicela bani sifundise lo mkethu abasayifaki ikhafu niyayibona le inhle kabi le efakwa umasaga ngomakhona kancane thina yezwa bomama ukuba ke ebeze inkonzo zenu ukuba nisifundise lo makoti lethu selekelele siyafundisa nathi kuyika ukuhlangana nomuntu umazi umakoti lo wakithi Nazareth asike isikhafu emashoko kanti lento inhle kabi umuntu uthi uqathwa eyokhishelwe indizo ebenika isikhafu uyabona uhlangana ngamahlombe manje khona lasipopapa obeke bangifakela umkhetho nje kuhle makunje angasidozwa manje asipophe kanje isikhafu sikhule isikhafu sinafana namahlombe abemuhle lo muntu kodwa sethengile manje uzodozwa ngaso ngamasi umuntu ongasifaka isikhafu umuntu ocelumene sacela ukugana lo mntalo otshole khona ke ngesikhafu mhlombe uma usunikile isikhafu sishiyela ngekhaya uqala manje ufuna ukubona futhi ngoba phela sizobona ngoba isikhafu asifakile umuntu azothi umlomo wazi ngoba bona isikhafu ngeke uthiphe muntu lemoto noma ngakudlula nawo phakathi ngeke ikubulala nikhona manazana lapha njoba inkosi eyesabatha ithi entabeni asibuye nezibusiso usho uNkulunkulu ekasehle akafisi umuntu ukuba aphume ngaphethe uma kusekhaya kithi ukhona nawo umlamo umdala ukhona lapha ukhuluma indodakazi yakhe sike sake siphambili sikababuthimo sake saba nokweswa uyasa abantu babeganeka futhi lesigalo kakhulu kuba khona umfazi nje uyawuthanda ukuthi kwesikhathi niphambane naye ase niphambana nami nomkami sake safikisana lapha othingweni uyalwazi ukuthi bathi mfake uzosuka ekhaya mina kusana kuphikwa naye uzokhala mina ngwenzani babashona sazama lento kuyilungisa ngoback door kanti siqale ngokucabana lento sizovela manje thina sesibuyashiywa ukudla kuyaphakwa kuhle bese kuthi ingane kwezakhe ingane hayi la nkosikazi omncane ithi ibonele ingane lapha edokodweni la khona lapha nje basibuya phezulu emhlanganweni ithi le ngane baba nawe mama engibone isalwazi esidala lesalwazi angisazi sibophe isikhafu lapha sathi lesalwazi mntanami njengoba niphaka kanje ukudla angidli mina lengane iphathela kabuhlungu ngenkosazana ikhona lapha izama ukubheka ukudla ebethini ukuthi kungcolile yini nomphakela isithelo singcolile yini bekusise ingule besiza ukudla kuthini kodwa ugogo ashilo igama kuphela besiyathola bese bekugcina befikisa kilo ukukhuluma besithi ngamba uyasabhela sahleka thina uqinisile ugogo sabhela sayihlekela thina wabuyela ebutombini nami ngayibhungu sahleka singazange sedlule eqameni kahlele uyabona ugogo ukuthi kanti kaso sonke isikhathi nikhona nani Nazareth ngikhuluma ngento esiyengiyithole njengoba sehla phezulu kwentaba yomkhandlu ukuthi uNkulunkulu asingabuyi singaphetheli ukuthi wena utholeni thola ukukhuluma bawathi lokhu kuyiwe ngemande mabili amasokutholeni wena yini usuyibonile ngoba uNkulunkulu sibusisile kangaka kwanze wajika ngishimbule isilo sababantu naso sasibusisa angazomba ukhona noma ungekho nikhona manana kodwa ikhona into ebuhlungu bantwana benkosi kwathi lapha phezulu kwakhuluma lo muntu owesithathu lo wayekhona nizokhumbuzwa ubani okwathi noqeda ubaba kufanele eKenani wasekukhuluma yena kwaqede wasekhuluma isilo khona intombi bantwana benkosi kakhulu lokho ngishitho mama bahamba phambili ngathi ngibona sekukhuluma isilo sasukuma ngapho hlangothini lwethu saphuma wena Nazareth sisibelani sisele sisibele uNkulunkulu ungakanani uNkulunkulu eqoqale yandlu ehlanganisa ngoba wayivele sekuyo enhloko uNkulunkulu ehlanganisa sathi sifuna ukuhlakaza kube lula thina likhona Nazareth sasukuma thina singafanele sikhuluma isilo sasukuma uNkulunkulu uyabona nje ngokuyijazi sheshe ubonakala uma kwasukuma lazo baba u4
baphuma phandle sathi khethisile ukuma manje ukukhuluma uyabona le mase ngasisilo sike sikhulume siphakathi kuyoba kubi ngendlela esimanga sisodwa lapha sekhaya sibuze isoko likhona manazana amen ngiyakuhlelela uma kujabuye ukuthi silo samabandla asibuye lapha ekhaya kunene ngoba ngibakunje uNkulunkulu seqedile manazana amen musujaha wena ukuthi silo ufuna sibe silokala nesitulo lapha sizokholwa lapha ufuna ukuthi sikole senzeni zingaki inkomo uma singahlala lapha sakide ukuthi silo ongathi kuphela uJulayi zingaki inkomo zingaphela uyikhiphile wena ngoba isilo singabe singezwe ihlazo lakho sihlaba inkomo sibe sizwisa ungaphela uJulayi isilo sinenkomo esingu-8 nendodini ufuna umlilo wena ukuthi uze la uthi silo sithi baba asibize uNkulunkulu usuthi uphindiselani lokho ngoba uNkulunkulu akadiniwe uyayazi lento ayenzayo yena ukuthi endlwila nje kanjani isihlanhlatha wayilanda ushebo ayikona sesifuna uqala phansi singasakukhuleka futhi yini senze thina sifuna ukuoverpower ngoba siyambona uNkulunkulu hlezi yini sifuna lento ngoba uma isilo saphefumula ngoba sikhuni kuyoqala phansi basihlawule futhi kabusha lokho kwenziwe unyazira wazibona isilo siqala ukungena sizokathi inkonzo la ekhaya lesikhuluma into ezibuhlungu zodwa kodwa sihlale sibekezele ngenyanga sasikhuluma simcelele sifike khona la ekhaya sayehla akayekho atshela umuntu nobani wakufaka ingoyi bamba yahlala phezu kwayo sasimbona lapha sikhuluma sithi ayiniko bani abazali baba kodwa sidina silonga yilokho ngoba uze kuNkulunkulu wenzani wena manje uNkulunkulu wathi ibumba lelihlanganisa wasukuma wona indoda ufuna phendule isilo sizohlalisa abantu masithetha phendule athi shebela abantu abahloniphi awusibuyela baba futhi odakeni lwethu silibanga thina sibuka uhlaleleni usizani wena uhlaleleni usizani uNkulunkulu ukhulume izwi batala lenkosi uNkulunkulu lesihambo akasoli sangoma futhi izwi lakhe akabuya liphinde ukhulume izwi esemabhida ithi iqala zonke liphelele khona imbume lapha khona amakhosi ukhona obaba bethu abefundisa sikhona nebandla lonke wakhuluma uNkulunkulu wathi ngoba ubone ngoba ngivele eswini nje mina ngibona ukuthi akuyiko lokucela ushaka wakhuluma izwi elisimanga wathi ngeke lizwi libuse uyasizwa laba balasa lapha amabhidi yini basenze izwi lashebe lilula kangaka kanti ngoba abantu bazolefike noma bawukhamba enkosini esinaka abantu abazolizwa izwi lashebe leselenziwa izwi labalasela lapha amabhida akekho waphila wayihlupha ngalo ukuthi elizwi babakwenza ukutheni kuphela siqala kwethu nje eceleni lesikhulumo sho shebizwe ilona esithanda ukuyeka phansi siqala nje ngala ngoba ngeke seshilo zikomo zokuthweni manje baba sasa nje sayithanda komo zokuthweni sijikelele lapho shoko lisilo sinazwa ngemisi nalasi ekhaya yenziwe lento ngoba ivele silisho uNkulunkulu amen izokhuluma thini insila yethu kodwa yona sesayinakile le sinakubeba sithwane ngephetholo nafike lona kahambe lo uthayeka abantu osalwenzeni uma abafuna abantu bathi uNkulunkulu umgidi abantu bazeshaya ingomwela nendwela konke lesibhuku zophinga abantu bakhombisho baphezulu indwela ngapha anikini yemvulo ngapha lawo embethe uzokwenza konke lokho ufuna umuntu ufaka intombi kumbani bonke abantu abasondela kuwe ubiphi isondele liyophela imali yangena nje inkonzo uchukula isondele liyophela uthi uyawazi ucabangani ameve ngokubani nje uhlaba abanye abantu awufuna umuntu yini inkinga yakho ngizophendwa ngayiphi inkosi uhlaleleni usizani
ungowesihlanu baphethe bonke bahlezi lapho ngeke kwenze umtshela etafuleni. Akukho maqala nje etafuleni ukwenze. Uyayibona into ezisivukela manje ukuthi izinto esazibona thina uyayibona izikhundla ehlezi kuzo sihleze ezikhundleni ezayihlezi abantu ababengamthandi shema. Awubheke ngakini wena ukuthi lapho lagcoka khona njengoba kuhlupheka kangaka nje abazali bakho abaphambili babemthanda noshema balwangani noshema. Ungakana namthu ukhisha abantu bekhoso uNkulunkulu sokufika lapho manje asiduka khona uma isinika inkonzo sikhulume izinto ezihluka yena. Ufika kuNkulunkulu esala khona namthu uthi umona usale ngedwa kunalabo abantu manje ngikhathele yibo. Niyabona lokho noma kubona ngeke. Awazwalana. Ngisho luleko ungukawo lalelele software. Yeah. Sema yeke inkonzo uma ngiyakhuluma khona abantu abadike abalala. Fuga. Ulalele. Nikhona manazareth. Sihlebe endaweni abantu abengamfuni uNkulunkulu. Uma mnana abadala nabaphambi kwami bekhuluma bathi ubaba mkhulu kwathi lesikhathi sakhe ePhakameni wabona esiboniso ekhona kodwa uNkulunkulu bayahamba behlezi lapho kodwa akekho lapha kulethe eshakuthukela kwesikhathi ulethe ushakthini ubambe imoto manje ngilapho uphezulu noma ngutshela ukuthi ungayele mfukumfuku lapha ngoba ngeke usinye njoba saba usathi sonke usibekwe yini basasimbone nje futhi usiphilisa sonke. Usukududula wena ulokuzikhuluma umthini sebonile ukuthi usanani kuye usinika futhi into eningi yokuthi umqalele indoda yakho wena waliwe inkomo simanje into kaNkulunkulu leyo njoba idina mina nje ngiphatha ikhanda kuba ngani uNkulunkulu sobe siza kuye uyiletha kuNkulunkulu baba baphathi leli mina mbethe ngihlala emaflatini namvuka ngothukolo fethi lata lehlingane kuye. Aziyisho into enzima lapha nikhona manazareth. Ubaba mkhulu uthi wabadala ubone phezulu emkhathini hamba ehloliswe lakhe wahlangana nababa bafundisa abadala awuqalisi ukukhasela ubaba mkhulu asiphile kusinale kangakanani kodwa wathi hamba wasekhona abantu waseqalene nabo. Uthi ngibona abantu abaningi emkhathini abanye basembethe kwakunabefundisi bayibandla abanye beke isandla ngaphambili lapha ebufini babo ngoba sekindaba bahamba sibaguga ingubo behamba befuna indlela. Uthi lo mkhulu namanje abantu abami niselapha nina na bathi lokubasuma yedwa wathathithe wasejithela inkosi kunjani namhla asophela into thathithe inkosi namhla sasasuka lapho nesitalekiso ngoba uNkulunkulu akasihlale ingoma ingayisuzo ngitalekiso nje kodwa ngiyabona ipheli italekiso ngoba lokusikhishiwe la esifubeni siyekinde ngabe siyayilungisa sinakinde ngamsebenzi kalutho labantu bamshayeka ubamkhulu asebonakala ehlezi kanjena etafuleni iso libomvu lehlingembezi basebuza noma inkosi ubaba wamthoshiwe impatha bamehambile ihlangana nabantu abafundisa abadala nabasi ehlangene nalethi besizwe babamkhulu sehlule ulenza khambisa isizwe lakho labo bantu babuye bakhululo bami bazongena bani kanti bazohamba bani uyabona ukuthi uma uhamba emhlabeni noma ungangezana ngeke uye phambili ngoba njengoba uhlezi sezifundisa omunye ophambili kwakho mama lusilela ngekwenza umayihlalele sasana uNkulunkulu akanyani uNkulunkulu yini asimathelo hamba senkhathela awuyena uNkulunkulu osholoku ilaba bantu nikhona manazareth. Amen. Waphinde wangena elanga lamalanga lingena libungu ePhakameni njengoba uzibongo zithi uhlanga kudlala nesabefundisi nje babe wamdlalo lowo ilanga babenyakazisa phakathi komuzi ukuthi ngeke sibathe nguwe thina sikhona sibadala njengoba uzibongo ithi uhlanga kudlala nesabefundisi wawubi ugijisa uNkulunkulu phakathi komuzi kwakungabantu labo bashona bafa abazusima nti wena uthi uphephile ngoba wakhishwa awuphephile one day kuyesabuya ngoba siyeke into kumele ngale siyayilungisa uNkulunkulu uthe egospel ehlala phakathi kwakulungisa bonke olekukhona phakathi kwethu wathi nangithanda ukuphila impilo nje nami impilo nje saliyeka khona lapha egospel izwa lishoyo uNkulunkulu
akhala bhekele awuloyelo kwenzenja kuye ngabambiswa ngasi nawe lithi ukuthi mhlawumbe ngoba ukhale kulo kuzibone ulinde uzobanjwa wena uzobona ngikhuluma kahle ngangibambi mina wewe ngihamba nami aningazi hlala nathi Kosi sizifike safika sigula sasesibona ukuthi sisingabawashebe ungcono simhluphe lento engibuza thina into esilethi ngayo kakhulu siyasivele sidume nomuntu oyedwa sithi uyabona ke usibanibani owacika kwabamkhulu ngumkhonto akathethelele sisho umuntu oyedwa wayeyedwa lo muntu wayelefika lapho wakha khona le focus babe baningi abavelana yedwa lesikhathi uthethelela yena ufwebengela abantu besasini nawe thina awunasuka lesikhona siyabona sesizokusikhishwa njalo sishawa lapha kanti sifike abaphambili awugcinanga elangeni lamalanga uphinde sekuyinyanga izulu yakhuluma inkosi yathi bantwana benkosi ngabe sengihambile ngithe sengobaba batho baba buyele emhlabeni uyoqeda lamanga akhona inkosi yayini umthumo osuka lapha uyophuma lapha phansi kwenze thina sifanele ukwenza lokho uNkulunkulu sifanele ukwenza lokho uNkulunkulu kanti siyokwenza lokho uNkulunkulu bezwe bangaka yakana khona binya inkosi idonke zaphakathi kwethu yathi babami ngabe sengihambile ubaba uthi angihlala uqeda lamanga sengiwaqambile aphakathi kwenu sase sishayela kuyingaba la igcekela ngeke wengashayiwe lapha eseshayiwa abantu sithe sithuka leti phambi kwethu ngeke iphele uma sala saqala phansi abuka phambili nikhona nana amen laba bantu abenza lokho enkosini bangabaphi uyamazi oyedwa nowabili wayekhona wawungakholwa uzothi ukhona lapha ngifika kodwa ungene kulo uyabishabise ngoba wayekhona kuyakhokha senkosi washuma uthina lonkosazane isolo lokhu nawe usuzelwe sunamehlo namazinyo yakhala lapha inkosi yazababaza yakhala yahlala ehlelo zababazi inkosi yathi awungize njena ababa namehlo fekhi likhumula ibhluke ithi ngibukeni ukuthi njani bengithi abantu abangazilwane laba bantu zilwele ngabona abantu yakhumula ibhluke bobo uNkulunkulu sikwenze nje asilungisi ngani lento ngoba nabantu abenzela kungasibasi kodwa sihleze ezikhundleni zabo uyabona manje uNkulunkulu akasena sikhathi nathi sekhahlala basana phambi kwakhe ngoba ubuye emsebenzi uthi nawe lo noma ngithethe uzokwenza khona lokho lokhu somona kahle okabeka ngoba uthi nalo uzokwenza bakwenza ngoba bawuyeka kanjani siphilisa uNkulunkulu kwenyamazana yena lesithathu nikhona kangcwele akhona abanazaretha ukuthi phela sihlale phansi siye kusolana sibuka ngamehlo ukuthi le nto konja inhlanhla lamuntu esinenza ngawo sizigeze ngoba sihleze ezikhundeni zabo funa manje iqondo yamcabanga ukuthi wagcotshwa njengakini uhleze esikhundeni silabani ubani obephambi kwashonaphi akhona abanazaretha ukuhamba umkhokheli womkhumbuza ngiphethe washo mfowethu ungaphazamisa uNkulunkulu ukuhamba umkhokheli
umashezi lapha nje lapha egqumeni uthe umkhokheli emashezi ehambile kwabuya inkosikazi leyiphethe yasiqondana nokukhuluma nami ithi le nkosikazi ithi bona sibonakashele umkhokheli abaningi abantu ufaliwe lesango ufaliwe masango njengoba kufanele isizwile nje uhlala masango akhushwa umuntu livela lona ukhamba umdesithuzo umuntu abuye amasango ahlangane phakathi nawo ingrid uthi wasekuvela umuntu ovelile ngaphakathi ophethe ibhuku wayesethi bonke abantu abalapha phandle ithikithi esandleni likhona mana zathi uthi wathi umuntu ngaphakathi ithikithi esandleni uthi basebaphakamisa abantu abathikithi abanye abaningi bangawaphakamisa baphakamisa wona abathikithi la esonto bonke abantu abathikithi phezulu uthi lo mkhokheli ithikithi wangaliphakamisa nabanye ngoba izwanekeni lo mkhokheli wayehlakaniphile wangathi wakadlala idayisi ngendlela wayenza ngayo ngoba wahlala kelizwi izimemeza uphambili vele ngokufaka isipika umkhokheli wagcina wasebenzisa kokugcina wavele wasuka umkhokheli lapho waqonda inkosikazi lenye esinokwana wafuka ishuri ithikithi wathi lavulisa ngaphosa kwangena wabona isinokwane ngesenkosikazi siphethe ithikithi esingalinaki siphethe umncele wasiphuta uma sengisuka ngemzini wakho umkhokheli lapha ingane zakhe sisileke esontweni uma sengabe izingane ngifeni cela isihlalelo ngezinkozo lento eliwele ngomgcoca ihamba kanjani ngiyafika ithikithi kamkhokheli lale esihlalweni kazi umkhokheli wahamba sibili kade wahamba ngale kufuneka ithikithi sonke njengoba silapha amathikithi abantu abangasekho emzini ahlezi emakhaya ubani waletha la ithikithi lomuntu ongasekho uma lushaya endleleni aliphume esango likhona imali zalethu manje lesonto masinayo emakhaya esopelekula uzowathola amathikithi ogogo bethu abangasekho emhlabeni ahlezi emakhaya sonke awazi ukuthi into wenza le umnikazi wawumile ngale ufuna ukugibela njengoba isitimela sishaywa ufuna ukungena esitimeleni ithikela nalo funa umuntu wami izolo funda incwadi kaJobe 17 verse 11 sengithanda ukuma lapho ngiyabona abangumisi nabaphethi iwashi sengizoyimela mina ngaze abantu baningi bese uNkulunkulu likhona imali zalethu akhona imali endlini incwadi kaJobe 17 verse 11 imihla yami seyidlulile njengoba kunenkani kangaka nje kukhona isikhathi sizoshaya kuwe imihla yakho njengoba kunenkani izodlula izophela imihla yakho lo ibekelwe ukwethemba kwami kwaphukile nokuthemba kwakho kuzophela bathemba nemicabango yenhliziyo yami njengoba ucabanga kabuhlungu kangaka bathethe ungathilwa ngesokeni kuzophela konke baphendule ubusuku kube yimini mathela zazophendula kusuku ufane nemini kuwe njengungezwa kangaka nje ukukhanya kuseduze phambi kobumnyama uma ngihlale nakho ithuna liyindlu yami ubeka isithunzi yesu siyaphila sila sonke asishezi singabantu kodwa kulapha siyakhona sophetha khona ukukhona kwethu akabonakali uzobonakala ngosuku ekugcina usuku ethuneni ukuthi ukukholwa ngempela abasele bazobona usuku lapho ukugcina lapha yathi namhluphu shebe ngilekha ngenza kahle ilapho kufanele bonakale khona ukukholwa ukuthi usuku ekholwa ngempela basahambile manje sikwathi-ke njengoba shebe basahamba siyethuneni sonke ngendlalile umbhede wami emnyameni sizazofika ethuneni lakhe ebumnyameni sifike sendlala icansi phakathi ebumnyameni sendlalele wena sihlakaniphe lobu ungezwa kungathi ukhuzwa awuzwa sihlakaniphe sizazokudlalela ethuneni ngithe eboleni into velifika laphana inye awuzumfika umshwalo wakho nomama wakho emfika uzofikani wena waba ubaba awuphinde lapho ngithe ekuboleni ya wena waba ubaba uzomsubonile usuzibona wena lapha ngithe
Amebeza Yebusura Seni Ibizwa insizwa ithi Shmayeli hosa ngiyakubiza nebandla leyo umsebenzi ekhaya asesihamba nalesizwa siyenzela umsebenzi owenza siyoyilekelela ngenkonzo emsingayise uma sengasasa sokuhlatshiwe kwadliwa sabuya kwasesamhambe kelahlela ukuthi izinto kade hlala eqala enkulu uma sesixoxa naye into engasamhambeli kahle ngithi ngakwenziwa yini ukuthi wenza into enkulu kangaka into zongakuhambeli kahle wena uphelele njena na umlaka uphoyisile njena na cha ngiyaphenduka sashada lokho ngaphandle ayikuxoxeze ngidlala phansi likhona manazareth uma uyindoda ka uwenza umsebenzi ekhaya kini ungakaniwe uma uyindoda ukulelibale sebandla leqiniso awuwenzi umsebenzi ungazuwisa ikomo wena ekhaya kodwa awukaniwe umfana nje noma uyiphuma kodwa uyobisa ikomo phakathi komzayisho awusitholi isibusiso ngoba nesikhathi uphuma ithebe lapha sekuhlala kokhisha ithebe siyaphuma ithebe samadoda siye ngapha bese kuphuma ithebe somama siye ngalela sekuzosuka unkosikazi ophuma komunye umuzi nomesa zoqoba lapha eqobele umsebenzi wakho awumazi unkosikazi uphuma nomphelele yini ngoba ubheka athi bekuphelele wena ungakhona zoqoba lapha bese kuso siyabhalansa sakho sithola kodwa manje uyahlala ngekini ngoba unemali eningi wethu bayathi usokuthi inkosi ngiyahlupheka kanti usizi mama usufike khona la ufuna ukubuza unemali yami mina uyihlala imbuzo ezuthenga uma sidla sinamadoda lapha kudla bani ngalelo mama ngoba akekho unkosikazi wakho ngale abadala bakothela ubani ngale omama futhi ulalela mfana wami ukutshela ukugcina umama wakho akakwazi uma ukusuka ezoqoba inkomo ehlatwe nguwe uma wakho wagcina ukuphatha umeza qobo qobe nenkomo yayihlatwa ubaba wami usalayo uma sesaba mina kuyashintshana benezo logogo sokuphatha umeza wena endulo uma kodwa umniki ukuthi naye aqhubeke qobe sokuqoba wena inkomo kodwa mshikizo ofunda nini sesaba mina manje kalo baba odeda uqobo wami la wangenisini kanti kanini gogo asahlala umyeni wakho sekuhlala mina ngiyaphila omama unkosikazi baba Nkosi yamakhosi ngiyabonga baba kumele abasali bami ngone isikhathi sesizini baba Nkosi siyabonga amazwi amina lesapho umbangele inkosi inkosi zingusisa sizobala inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo sekhulu amashumi ayishiyagalolunye neshiyagalolunye 199 siyocela Shumayeli Ncube wasenqabeni yasiholele sebelele inkosi imbusisi